Ekyokubanza nkusima government ego UNOC etairoho eka contracting living earth ekoro research abantu bakugambaki bintu bya mafuta nokura bagoborera mafuta baitu ekikuru muno ningamba ebi barazora barabiteka bonkora kijja kwa kurungi ekiyakandi tukwetaga abantu baitu abalimi bali hasente ezo ezija eza mafuta abokuba the major contractors obamuha contract osakusanga contract ye kusupplyinga nkebyokulya sente ziri haiguru muno kale batwara ebiro 90 days to pay kionka Hoima farmer wa Hoima ali Hoima Farmers Association hodifa ali madifa masindi na ba farmers abandi ni ba supplyinga babaha price rundi bamigiriza price eri na hansi ya kutondera mu katale ka Hoima so nikyolekea nti omuntu ondo takugenda kugoboraho hasente za mafuta ziri abako muhendo kuba mu migiriza so tukwetaga mihendo aba farmers baitu abahe mihendo enungi kuroranti nke ya mafuta bakusasura bala ba first contractors niyo nabahe bagezo okuroranti na abantu baitu abahire mihendo ekusemeze ekoleke mulimi akwegondeza mu kintu alimire yaturuke bintu ebirungi kandi na price omuhendo gwa muguziro gwabana gwo murungi nekia kandi kyokuroranti kukendeza hebiro kienda kulinda kusasurwa nakitu nakurora tukimanagingire kurungi akia kandi ego abantu bakwikara mu kampo 15 bali nyonka meya Orubuga ngamba abantu kwikara 15 bona mu kampo esente tukugaiga haza abantu abake abantu bano tubaleke baba nkamuningo SBC begana yombeke kisahe ni bayikara mu Hoima ni bayikara mu site hano ni batura na abantu abatubaleke bayije abaraswera bakazi babaswere abarayombeka amaji bagombeke bakola ma business kandi ni baturaga iko kijja koleke sente tizikulibwa bakwikara ku managing account no muntu muno katagenzere kukora yo kusupply nga yebyo kulya kyonka ina amajuge hano aina amaduka ge hano ajja kuba nagoboraho akaba bajja kora families bazara abana bageno masomero gaitu bagene mu restaurant gaitu bageno mu salon gaitu bageno mu bara gaitu ako muntu akutura nagaruka so esente zo nosanga nizika habuli muntu so tukusaba ego abantu bali mu camp kyonka bakendeza abali mu camp na abantu bayikale mu site mono nikuba tulege abo abantu abakora esaha 8 zonka ugabika beminyeto nti have not got jobs baba haire mirimo time and again baskilingire abeminyeto nkarangenda welding driving kyonka bona bakaba haire mirimo bona abakaba mbatungire mirimo kyonka tugamba abaskilingire bamanya bakabaskiling bakwana bajja opportunities ogabe mirimo abo babe considered first abaskilingire kuri abona batuskilingire bona tubahaire mirimo mu business ya Magita. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.